Spoštovana gospa predsednica, spoštovani gospod predsednik, moja draga prijatelja, ekscelence in drugi visoki gostje, gospe in gospodje. Zelo sem srečen in počaščen, da ste se tako prijazno odzvali na moje vabilo za današnje svečano kosilo. Po telefonu sem govoril z madžarskim predsednikom in prijateljem Aderjem, ki me je obvestil, da kljub dobrim poskusom, da bi mu danes uspelo priti tudi na to kosilo v Ljubljano, zaradi državniških obveznosti v Budimpešto žal ne more priti. Prav tako smo včeraj vsi z žalostjo in zaskrbljenostjo pozno popoldan sprejeli vesti iz Dunaja, da je v ozkem, najožjem družinskem krogu našega avstrijskega kolega in prijatelja Aleksandra van der Belna huda bolezen in od tod mu sporočamo, da so naše misli z njim in njegovo družino in da želimo vse dobro in najboljše želje. Slovenija nima tradicije, po kateri bi ob inauguraciji predsednika vabili visoke goste, bodisi na prisego ali nekakšne podobne dogodke ob njej. To kosilo smo naredili kot nekaj posebnega in moram reči, da mi je zelo veliko pomenilo, da ste se takoj vsi štirje predsedniki, predsednica sosednjih držav odzvali z velikim razumevanjem in lahko rečem celo navdušenjem. Madam President, Mr. President, dear friends, excellencies, high-level guests, ladies and gentlemen, I am very happy and honored that you so kindly responded to my invitation to today's luncheon. I talked by phone also to the Hungarian president and my friend János Áder, who made his best efforts to be able to attend this luncheon today. However, due to his other commitments in Budapest, he could not get here. Yesterday afternoon, I also talked to our Austrian friend and colleague, Alexander van der Bellen. He has an unfortunate case of a very serious illness in his very close family, and all our best wishes are with him and his family members. Now, in Slovenia, we do not have the tradition of inviting high-level guests to the occasion of the swearing-in of the president. Therefore, I thought it would be a good idea to organize a formal lunch-on as a special occasion for all of us. And I was delighted to know that all the four presidents immediately responded to my invitation and were ready to accept it. No, tukaj sta dva moja zelo draga prijatelja in predsednica in predsednik naše vzhodne in naše zahodne sosede. In ko smo imeli sedaj prijazen, prijeten pogovor, smo rekli, da gre za sredozemsko dimenzijo te soseščine. We have here today two very dear friends, Madam President and Mr. President, the Eastern and the Western neighboring country representatives. And before getting into this room, we had a very friendly and cordial discussion. And we said that today we here represent the Mediterranean dimension. Sicer pa mislim, da je to kosilo, srečanje predsednice, predsednikov, naših najbližjih sodelavcev, v bistvu en imeniten izgovor za odprto in odkrito izmenjavo stališč o najbolj važnih vprašanjih,
ki zadevajo naše narode in države ter naše medsebojne odnose. I believe that today's lunch-on of the presidents of the neighboring countries and of our two most close friends and partners is an excellent opportunity to have an open and frank exchange of views on the most topical issues concerning our respective nations and states. To je še ena sijajna priložnost za krepitev dobro sosedstva in za skupno skrb za evropsko prihodnost. And I believe this is another splendid opportunity to strengthen our good neighborly relations and foster our common European future. Moja draga prijatelja, ekscelence, gospe in gospodje, vselej sem bil in bom zvest politiki dobro sosedstva. V našem najbolj elementarnem interesu je, da z dialogom, po mirni poti, potrpežljivo in vzajemno iščemo rešitve za probleme in se potem dogovora o teh rešitvah tudi držimo. My dear friends, ladies and gentlemen, dear excellencies, I have always been and will always be faithful to the policy of good neighborly relations. It is in our most primary interest to seek, through dialogue, peaceful collaboration, patiently and mutually, to resolve open issues and to stick to the agreements entered into. Vse politične probleme povzročimo ljudje. In torej ljudje vse politične probleme lahko tudi rešimo. Tisti, ki verjamemo v mir, sožitje in dobro sosedstvo, smo zato dolžni z našim zgledom dokazati, da so vsi problemi rešljivi in to po mirni poti in v vzajemno korist. Now, all political problems are caused by us, humans. It is therefore us, humans, who can also resolve them. And those of us who firmly believe in peace, coexistence, and good neighborly relations, we are obliged to prove by setting an example that all problems can be solved peacefully and for our mutual benefit. Dobro sosedstvo je najboljši začetek uspešne zunanje in varnostne politike naših držav. V razmerah, ko se naši ljudje ozirajo v prihodnost glede varnosti s skrbjo, celo s strahom, je toliko bolj pomembno, da se mi, kot njihovi najvišji predstavniki, iskreno trudimo za odpravo slehernih napetosti in krepitev vzdušja medsebojnega spoštovanja, sodelovanja in prijateljstva. Good neighborly relations are the best starting point for successful external and security policies of our countries. And in situations where our people worry about their future, in terms of security, where they fear their future, it is even more important that we, their highest representatives, make genuine efforts to remove any tensions and to strengthen a climate of mutual respect, cooperation and friendship. In končno, današnje svečano kosilo je tudi priložnost za dodatno spodbudo skupni evropski prihodnosti. V njej vidimo najbolj trden obet za mirno in varno prihodnost naših otrok in vnukov. And today's formal luncheon is also an opportunity to further encourage our common European future, for it is the common European future that is the most solid promise for a peaceful and safe future for our children and grandchildren. Vljudno prosim predsednico Republike Hrvaške, gospod Kolinda Grabar-Kitarović, da nas nagovori. Prosim. Madam President, Ms. Kolinda Grabar-Kitarović, the floor is yours. Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče Pahor, poštovani gospodine predsjedniče Mattarella, cijenjeni i dragi kolegice i kolege, dame i gospodo, prije svega dobar dan svima i željela bih na početku zahvaliti predsjedniku Pahoru na gostoprimstvu i na organizaciji ovog ručka između susjednih i prijateljskih država Srednje i Južne Europe kojemu mi je čast nazočiti. Prije svega, gospodine predsjedniče, čestitam vam na izbornoj pobjedi, želim vama vrlo uspješan mandat, vama, vašoj obitelji, Sloveniji i slovenskom narodu želim sve najbolje.
So, dear Mr. President Pahor, dear Mr. President Mattarella, dear distinguished colleagues, ladies and gentlemen, first of all, I would like to express my thanks for the invitation and, Mr. President, for the hospitality and the organization of the gathering of these neighboring countries, of the President of the neighboring countries of Central and Southern Europe. And also allow me, first of all, to congratulate you, Mr. President, for your re-election, and I wish all the best to you, to your family, and to the whole country of Slovenia. Veselim se našoj daljnjoj suradnji, kako bilateralnoj, tako i suradnji u vođenju procesa Brdo-Brijuni, koji je od iznimnog značaja za naše jugoistočno susjedstvo. I am looking forward to our further cooperation, may it be bilateral or the cooperation within the Brdo-Brijuni process, which is of the highest importance for our region of Southeastern Europe. U ovom trenutku, kada prijepor o rješavanju graničnog pitanja između naših dviju država dominira naslovnicama novina, smatram da je posebno važno sastajati se, nastavljati i poticati dijalog. Iako sam imala niz upita hoću li u ovom trenutku ići u Sloveniju, o tome nisam uopće dvojila. At this moment, when the question of the border issues between our countries dominates the headlines of our newspapers, I considered it of even more importance to meet, to continue and to achieve our dialogue. Also, I received many questions whether I will go to Slovenia at this moment, but I did not doubt it at all. Republici Hrvatskoj dobrosusjedski odnosi sa svim susjedima vrlo su važni. Te bih željela naglasiti da je uvijek potrebno sagledati ukupnost naših pojedinih odnosa, koji su mnogo više od nekoliko otvorenih pitanja koje nam je preostalo riješiti. Stoga smatram da takva otvorena pitanja, pa i ovo granično pitanje sa Slovenijom, treba rješavati otvorenim i prijateljskim dijalogom i ne dopustiti da ona zasjene i dominiraju našim inače vrlo dobrim odnosima. Vjerujem da su naše dvije susjedne države, članice Europske unije i NATO-a, više nego sposobne to postići. It is of the utmost important for our Republic of Croatia to have really good neighbourly relations with our neighbouring countries. And I would like to stress out that we need to look at the whole picture of all of our relations, which are by far more than only some open questions which are left to be solved. Also, we need to tackle all open questions, among them also the border questions, in a concept where we will solve them with an open and friendly dialogue. And we shouldn't allow that such questions dominate our all good relations between the countries. And also I believe that our neighboring countries, which are both members of the EU and of NATO, are more than capable of achieving this. Ovakvi su sastanci više nego dobrodošli, obzirom na mnoge teme od interesa svih naših zemalja, kao što su budućnost Europske unije i izazovi koji su pred nama u tom smislu, od Brexita, migracija, socijalne uključivosti, mladih, sigurnosti i radnih mjesta. Upravo otvoreni i prijateljski razgovori između susjeda i prijatelja dovode do boljeg razumijevanja međusobnih osjetljivosti, njihova uvažavanja i iznalaženja najboljih rješenja u europskom duhu na korist svih građana Europske unije. Such gatherings are more than welcome when we consider topics of common interest of our countries. This is, for example, the future of the European Union and the challenges we face here. Here we have, for example, Brexit, migration, social inclusion, the youth, security, and all these questions are to be tackled in a friendly and in a neighborly atmosphere. And this is how we can also achieve better understanding of our sensitivities, and we achieve better respect, and we achieve the best solution in the European spirit to the benefit of all of the citizens of the European Union. Osim toga, jedno od važnijih pitanja na našoj agendi, kojem se nažalost uglavnom ne pridaje dovoljno pozornosti izvan ovog našeg kruga država, jest i jugoistočna Europa, čija je budućnost, sigurnost i stabilnost također od vitalne važnosti za sve naše države. Kao i ostale nabrojane teme, ona će, vjerujem, nakon trenutnog bugarskog predsjedanja Vijećem EU, biti prisutna i u nekoliko sljedećih predsjedanja. Austrijskom u drugoj polovini godine, Rumunjskom 2019. i svakako Hrvatskom 2020. godine.
Also, one of the foremost interesting questions on the agenda, which is unfortunately not so present outside of our region, is the question of Southeastern Europe, of its future, of its stability, and of its security. It is of vital importance for all our countries. And I do firmly believe that within the Bulgarian presidency of the European Council it will be tackled, and also I do hope that other presidencies will take it up as well. For example, the Austrian presidency in the second half of this year, the Romanian presidency 2019, and by sure the Croatian presidency in the year 2020. Još jednom, gospodine predsjedniče, srdačne čestitke i najljepše želje za uspjeh u vašem drugom mandatu na korist i dobrobit slovenskog naroda i slovenske države i prijateljstva između Hrvatske i Slovenije. Hvala vam. Once more, dear Mr. President, all congratulations and best wishes for your second mandate, and I wish all our good, friendly relationships also between all the two of our countries. Thank you very much. Signor Presidente, signora Presidente, sono molto lieto di questa occasione per la quale ringrazio molto il Presidente della Repubblica Slovena. Mr. President, Madam President, I am very grateful for this opportunity to be here with our friends here in Slovenia. È anzitutto l'occasione per formulare al Presidente Borut Pahor gli auguri per il suo secondo mandato. And first of all, it's an opportunity to congratulate President Pahor for his second term of office. E per manifestare da parte nostra la stima profonda e l'amicizia nei suoi confronti, che raffigura l'amicizia grande e la collaborazione che vi è tra i nostri tre paesi. And it's also an opportunity to express how much we appreciate and how much we cherish the friendship with Slovenia and between our three countries. Vorrei associarmi all'augurio rivolto alla signora van der Bellen per la condizione di salute. L'amicizia si estende non soltanto all'amico paese austriaco, ma all'Ungheria, ma a tutti i paesi che sono intorno a noi. And of course, I too wish to express my very best wishes to Madam van der Bellen for the health issues she is facing. And of course, we wish to express the friendship we have with Austria, with Hungary, and with all of the countries surrounding us. Sono molto lieto di poterle formulare gli auguri qui a Lubiana, in questo splendido castello, insieme al Presidente della Repubblica Croata. Noi siamo non divisi, ma uniti dallo stesso mare. Si diceva una volta che paesi vicini, confinanti, sono divisi dalle loro frontiere o dal mare. Era sbagliato, anche storicamente si è dimostrato che siamo in realtà uniti dai nostri confini e uniti dal mare che ci accomuna. And I am especially happy to be here to congratulate you, Mr. President, here in Ljubljana, here in this wonderful castle, together with the President of Croatia. We are, in fact, united by the Adriatic Sea. In the past, we used to think that borders and seas divided us, whereas history shows that our borders and our seas, in fact, unite us. La consapevolezza che i confini non ci dividono ma ci uniscono è quella che è alla base della scelta dell'integrazione europea e del nostro comune percorso nell'Unione. And the awareness that our borders unite us, in fact, is the foundation of the European Union and our common European future. E questo è un percorso che stiamo percorrendo tutti e tre i nostri paesi con grande convinzione, con grande sollecitazione per lo sviluppo dell'integrazione e per la crescita dell'Unione. And this, in fact, is a process that our three countries are facing together as a way of fostering the development and the integration of the Union. Ed è importante che i capi di Stato raffigurino in maniera non soltanto emblematica, ma attiva e dinamica l'amicizia fra i nostri paesi in questo spirito europeo. And it's extremely important for heads of state to show the friendship and the European spirit which exists between our three countries in a dynamic way.
Possono esservi problemi da affrontare e risolvere, ve ne sono stati sempre, ve ne saranno sempre, ma lo spirito europeo che ci accomuna consente di risolverli agevolmente. And of course, there may be problems to face and solve together. There have always been problems to face and solve together in the past, but I believe that our European spirit can help us in this sense. Come la Presidente, anch'io le sono molto grato per questa occasione, poterci incontrare in un clima sereno, di amicizia, per uno scambio di idee su tante questioni, senza ordine del giorno, ma sono quelle che abbiamo davanti a noi, che riguardano essenzialmente l'Unione e il suo futuro. And as Madam President was saying, I too am grateful for this opportunity to meet in a friendly atmosphere without an agenda, in fact, but it is an opportunity to discuss the views that we all have to face together, which in fact affect the future of the European Union. E come la Presidente ha poc'anzi ricordato, riguardano anche la prospettiva di tutti i Balcani occidentali nel suo rapporto con l'Unione Europea, nel progressivo avvicinamento all'Unione. And as Madam President was saying, it is important to underline the process that will lead the Western Balkans towards the European Union. Slovenia e Croazia sono paesi nell'Unione di grande importanza per la loro condizione e storia, ma anche per questo, perché sono i capifila dei Balcani occidentali. And Slovenia and Croatia are important countries, as history shows, but they are also important because they are the leaders amongst the countries of the Western Balkans towards the process that will lead it to the European Union. Tutte queste prospettive ci accomunano e ci accomuna lo stesso spirito di fiducia nell'Unione Europea, e io le rinnovo, signor Presidente, gli auguri più intensi, rinnovando l'espressione dell'amicizia e della stima più grande. These are all issues that, of course, unite us all. We are united by the trust we have in the European Union. And once again, I wish to congratulate you, Mr. President. Najprej naj vendarle še enkrat izrazim veliko zadovoljstvo, da so se predsednica in predsedniki vseh sosednjih držav odzvali na moje vabilo, da na svečanem kosilu v nekem prijateljskem klepetu pozdravimo začetek mojega mandata in nadaljujemo z dobrososedskimi odnosi in željo, da tudi še vedno odprta vprašanja rešimo po miroljubni poti v vzajemno korist. Žal sicer vsi niso iz razlogov višje sile uspeli priti, vendar je bilo to tako pripravljeno, in ker nismo imeli tradicije pri pripravi takih protokolarnih dogodkov in smo to počeli zdaj na novo, se mi zdi, da so vedno nove poti povezane s kakšnimi začetnimi težavami in to niti ni taka težava. Hočem reči, da sem zelo, zelo vesel, da so bili vsi pripravljeni priti in tisti, ki so lahko, so tudi prišli. Videli ste, da je kosilo minilo v enem takem zelo prijaznem in prijateljskem vzdušju, zdaj vas pa verjetno zanima neke stvari, ki so povezane zlasti z eno od naših sosed. No pa pojdimo potem na to temo. Najprej bi rad pozdravil odločitev odbora Državnega zbora za zunanjo politiko včeraj, tako vsebino odločitev, kot tudi eno precej zanesljivo politično enotnost pri pogledih na to, kakšne korake in kdaj naj Slovenija uporabi in vodi za uveljavitev arbitražnega sporazuma. Drugič, zdi se mi, da je moj obisk v Bruslju in odločitev Evropske komisije, ki je zaenkrat še neuradna, zlasti odločitev njenega predsednika Junckerja, da se aktivneje vključi v dosego dogovora o uveljavitvi arbitražne odločbe, pomembno prispevala. Prvič, k umiritvi pritiska na obeh straneh meje glede tega vprašanja in drugič, k zavedanju obeh strani, da je potrebno dialog nadaljevati in da je morebitno posredovanje Evropske komisije lahko to v pomembno korist, saj je, nenazadnje, to je točka 3, Slovenija zdaj v položaju, ko ima odločbo arbitražnega sodišča.
V tem smislu pričakujemo, da bo Evropska komisija Hrvaško pozvala, da razume nastali položaj, ki mu je botrovala tudi Evropska komisija. Za arbitražnim sporazumom smo dosegli dogovor, da se bosta obe strani držali določitve meje na kopnem in na morju. Seveda bo to zahtevalo nekaj sestankov, nekaj potrpežljivega dialoga, vendar se mi zdi, da ti dve stvari, konsens v slovenski politiki glede tega vprašanja in vključitev Evropske komisije v to, dobri popotnici v začetku tega leta za to, da bi v razumno kratkem času vendarle lahko prišli do napredka, in to je do trenutka, ko bo hrvaška stran na nek ali drugačen način poslala signal v Ljubljano in Bruselj, da je načeloma pripravljena sprejeti odločitev arbitražnega sodišča in da se osredotočata obe strani v pomoč Evropske komisije zlasti in predvsem na to vprašanje.